نور الله حدينا والفرحة تحيينا والبسمة تغنينا والدنيا بيدينا نور الله حدينا والفرحة تحيينا نور الله حدينا والفرحة تحيينا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Poštovana braćo, kao što je planirano ovdje i najavljeno, trebalo biti najavljeno, tema je najavljena o čemu ćemo večeras govoriti. Samo da kažem na početku da smo dogovorili da bude jedna cijelina, jedan period, da bude predavanje predviđeno, a da se poslije ostavi dovoljno vremena ako bude kakvih pitanja ili nejasnoća ili nešto nevezano za temu, da se o tome popriča koliko je to moguće i koliko bude vremena za to. A poslije toga, ja ne znam, najavljeno je li tako, je li najavljeno njima? Iznenađenje, eto. Najavljena tema je malo neobična, možda vama izgleda isuviše matematička i školska, ali vidjet ćete da nije. Smatram da je itekako bitna i da je zaista krajnje vrijeme da se o njoj nešto kaže, da se pokuša popraviti što se može popraviti i da će to neminovno mora da se desi, a to je pitanje vaktija, znači takvima ili vremena, namaskih vremena koje mi imamo kada se klanjaju, znači 5 vakata namaza koje imamo mi danas u svijetu među muslimanima, muslimanskim zemljama i u zapadnim zemljama, istočnim i tako dalje. Znači o tome namjera da govorim, odnosno preciznije, konkretnije namjera mi je da govorim o greškama većine postojećih vaktija u proračunu sabah namaza prvenstveno, a i jacije namaza. Da je ta tema vrlo bitna, na to nam ukazuju prije svega činjenica da u stvari od postojećih 5 islamskih vaktija koje imamo, spomenut ćemo ih inšallah, da se one uglavnom međusobno sve razlikuju. 4 od njih se razlikuju u malim razlikama u vremenu, govorim prvenstveno 2 ova namaza, znači jacije i sabah namaza, dok jedna je najbliža onom ispravnom koji bi trebalo da se slijedi, što će doći inšallah na kraju ovog obraćanja. Znači sama činjenica to da se ove postojeće vaktije, znači vaktije koji su proračunane ljudi stručnjaci, i to je zanimljivo da se postavlja pitanje kako mogu pogriješiti, jel? To su proračuni matematički, jel, na osnovu kretanja sunca, jel, da se može u tom pogriješiti. Vidjet ćemo i razlog, zaista može se pogriješiti. I pogriješili su, a navešemo i razlog zašto su pogriješili. Valjda neću zaboraviti da kažem jel razlog, a napomenite me jel razlog zašto su pogriješili, da ne bi to previdio. Ovo sve navodim na početku, znači bitnost govora o tome. Druga stvar, što neko moje skromno istraživanje i uočavanje po ovom pitanju, ja sam već ranije, prije godinu dana i prije od toga, naravno nisam prvi, ima ljudi koji su to prije mene uočili i u Bosni i van Bosni, da ima velike odstupanje u nastanku sabah namaza, odnosno pojavljivanja prave zore, pošto postoji u islamu poznato, postoji prava i lažna zora. Lično sam svojim nekim ispitivanjima već više godina ustanovio da postojeća vaktija koja kod nas postoji, da ona odstupa, i to podobro odstupa od onog kako bi se trebali držati na osnovu kako je u šerijaskim tekstovima opisano kada je nastaje sabah namaz i na čemu je iđma učenjaka.
I zbog toga je jako bitno da se o tome govori i da se o tome nešto kaže. Nije to odstupanje od 5-10 minuta, nego je to odstupanje od nekih 40 minuta ili više ili manje. Zašto je to bitno da imamo o tome viziju, znanje i da se korigujemo po tom pitanju? Iz razloga što nam je upitan namaz, sabah namaz. Jer onaj ko klanja sabah namaz, prije nego što mu nastupi njegovo namasko vrijeme, a on to zna, njegov namaz je batil. Po ižma učenjaka. On ako ne zna iz neznanja nekog pogrešno uradio u aktiju i pogrešnu aktiju slijedi, a on to ne zna, inšala ima kod Allaha dželešanu opravdanje za tu grešku, jer se vraća na nekog koga ima povjerenje da stoji iza toga što je uradio. Međutim, kada to sazna i kada zna da ima greška, kada su to učeni ljudi upozorili i kada se pojasnilo detalje zašto je to tako, onda više nećemo imati uzra. Onda možemo odbiti ili ne odbiti, možemo reći, pa meni je pouzdanije ovo gdje je većina ljudi, da slijedim većina i gdje su stručnjaci odrijedili, a ne ovo neko dođe sa strane uvijek nešto novo. Znači, to je stvar čovjeka do čovjeka kako ove stvari prihvata i kako razumije. Dovoljno su samo ova 3 razloga da se o ovoj temi naširoko i nadugačko priča. Naravno, prije nego što uđem konkretan problem, ja ću navesti ono što je otprilike trebalo svakom od nas da bude poznato, a to je ono što je došlo u mnoštvo hadisa, ne u Kur'anu, znači kada nastupaju namaska vremena. 5 farz namaza, nama je dobro poznat kuranski ajet inna salate kanet alel mu'minine kitaben mevquta. Zaista je namaz stroga obaveza propisana mu'minima, ali koja? Vremenski strogo određena obaveza. Šta znači vremenski? Znači namaz se mora obaviti u njegovom namaskom propisanom vremenu. I koga obavi prije njegovog nastupanja namaskog vremena, taj namaz mu je batil kao da ga nije obavio. Koga obavi poslije toga, ako ima opravdanje, znači ima opravdanje, privatamo se nas, ako nema opravdanje, znači ima grijeh, ali je izvršio svoju dužnost, tako dalje, što je tema za sebe. Polazeći od toga, i mnoštva hadisa, koji nije nam cilj o tome da govorimo, koji su detalje opisali kada nastupa koji namaz, što u Buhari, što u Muslimu, što u ostalim zbirkama hadisa. Prvenstveno jedan hadis koji je prenesen, bilježi ga Nesai i zabilježen kod Ebu Dauda i ostali u sunenima, u kojima je navedeno da je Džibril alejhiselam došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i jedan dan mu klanjao sa njim svaki namaz, sabah namaz, podne, ikindiju, akšam i jaciju na početku ovih namaskih vremena. I u tom hadisu je pojašnjeno tačno. Klanjao sabah namaz tad i tad, podne tad i tad, ikindiju tad i tad, akšam, jaciju i tako dalje. Drugi dan je došao Džibril i klanjao je sve 5 namaza, ponovo sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, u zadnjem namaskom vremenu sve 5 namaza. I taj hadis zabilježen. Uglavnom, taj je osnovni hadis koji najbliže i najjasnije pojašnjava, hadis je vjerodostojan, po kojim se određuje kada nastupa namaz, mimo drugih hadisa, znači. U drugim hadisima uglavnom došlo pojedinačno za svaki namaz, ali ovo je, znači, navedeno i opisano za svaki 5 namaza, kada mu je početno vrijeme, kada završno. Uglavnom, znači, bez spominjanja tih hadisa, ono opće poznato je kod nas, tako da podne namaz nastupa kada sunce dođe u zenit. Znači na polovinu neba, naravno shodno mjestu gdje živimo. Nije isto ko živi blizu ekvatora, ko živi u sjevernim krajima zemaljske kugle. Uglavnom mjerilo kako se to određuje, znači to je jednostavan, prost način, može biti da čovjek uzme jedan štap, zabode ga u zemlju i da prati, znači kada je sunčano vrijeme naravno, i da prati znači sjenku, znači kada sunce izlazi od sabaha, naravno neće pratiti, nego tamo oko 10-11 sati, da ne bi vrijeme gubio. Uglavnom, znači, prati, znači, sjenka se smanjuje, naravno. Kako vrijeme ide prema podne namazu, sjenka se smanjuje, ishodno na kojem, znači, dijelu zemaljske kugle živimo, znači, sjenka će se smanjiti, kod ekvatora skroz će smanjiti, nestaće, znači. A na ovim mjestima kod nas, znači, postaće, doće sjenka u najmanju svoju tačku. Recimo, ako je ovo neki štap i ta sjenka bila duga ovoliko, ona se smanjuje, dođe do određene tačke i zadrži se malo na tom mjestu i tada je u zenitu. Od tada počinje ponovo da se povećava sjenka.
Kada počne se povećava, znači nastupilo podne namaz. I kada dostigne ona sjenka, od te tačke kada se počelo ponovo povećavati, dostigne veličinu ovog štapa kojeg smo mi stavili u zemlju, zabili, dostigne njegovu veličinu, znači tada je već istekao podne namaz, nakon toga nastupa i kindija namaz sve do zalaska sunca. Ovdje ima lagano razilaženje kod Hanefija i džumhura, ostala 3 mezheba. Kod Hanefija oni su uzeli u jednom rivajetu je došlo da ova sjenka, da bi nastupio i kindija namaz, treba da se udvostruči. Pa su oni uzeli po tom rivajetu, s tim da u tom rivajetu ima slabosti. Pa se različili sa džumhurom učenjaka, mada danas Hanefije rade unutar hanefijskog mezheba, znači ima razilaženja, ima učenjaka koji su na stavu džumhura, rade Hanefije danas skoro svugdje svijetu rade po ovom stavu džumhura, a to je kada visina koplja, odnosno one stvari koja zabode u zemlji, kada dođe u svoju jednu veličinu, a ne duplu. Znači sa zalaskom, dalje ostali namaz, znači sa zalaskom sunca nastupa akšam namaz, što je uopće poznata stvar, jel tako? Kako se zalaskom sunca? Znači kada nestane onaj krug sunčev, kada sunce zalazi i potpuno nestane onaj krug, znači u horizontu gdje mi živimo, tada nastupa akšam namaz. Kada nastupa jacija namaz, ne govorimo ovdje o detaljima, znači ovdje samo uvodimo nas u temu. Jacija namaz nastupa kada nestane šefeka ahmer, kako je došlo u hadisu. I da gabe šefekul ahmer, fekad veđebe salah, kada zađe šefek crveni, kaže onda je nastupio namaz, obavezan je namaz, jacija namaz. Međutim, ovdje ima opet lagano razilaženje, obično Hanefije na jednu stranu, džumhur na drugu. Znači, ovdje su 3 mezheba, znači malikijski, šafijski, hambelijski na stavu i uzeli su na osnovu drugih hadisa u kojima je došlo pojašnjeno da je šefekul ahmer, da je to u stvari crvenilo koje nestane. Znači kada sunce zađe prema istoku, na onom mjestu gdje je zašlo, na nebu bude crvenilo. Crvene zrake od sunca ostanu. I kada nestanu te crvene zrake, onda je nastupila jacija namaz. Nakon crvenih zraka pojavi se bijelina, a nakon bijeline crnina, potpuni mrak, tama. Ebu Hanife, ovdje, znači unutar hanefijskog mezheba ima razilaženje. Ebu Muhammed Šejbani i Ebu Jusuf, Muhammed Šejbani i Ebu Jusuf su na stavu unutar hanefijskog mezheba, na stavu džumhura. I oni kažu da je crvenilo kada nestane, nastupa jacija namaz. Dok je Ebu Hanife uzeo stav kada nestane bijelina. Otprilike nekih 12 do 15 minuta razlika od džumhura. Znači kada nastupa jacija namaz. To je ono poznato pitanje kod nas, travnička jacija, netravnička, ispravna, nije ispravna i tako dalje. Tema o tom pa nećemo govoriti. Ovdje govorimo samo načelno kad nastupaju koji namazi. Nakon toga, naravno ispravan je stav ono na čemu je džumhur učenjaka, to je kada nestane crvenilo, na osnovu hadisa koji to potvrđuju, kada nestane crvenilo na nebu, znači tada je nastupila jacija namaz. Otprilike neki sat i po više ili manje mijenja se shodno mjestu na dunjaluku gdje živi ko. Znači tada traje jacija namaz i ona traje, opet imamo razilaženje učenjaka, da li traje do polovine neba po većini učenjaka, po skupini učenjaka traje do 1/3, a po skupini učenjaka, na čemu su Hanefije i ostali, traje do sabah namaza, a taj stav su mnogi učenjaci izabrali i unutar drugih mezheba i unutar i savremenih učenjaka, i što je najbliže ispravno, ima dokaz za to da je u stvari odabrano vrijeme jacije namaza do polovine noći, a da je onaj dio ostalo od polovine noći do sabah namaza, da je to vakt itirari, takozvani, znači vrijeme kada čovjek nije imao priliku da klanja prije toga, pa je znači u nekoj potrebi i nuždi klanjao u tom vremenu do sabah namaza. A sabah namaz nastupa kada se pojavi prava zora. Na arapskom nazivaju feđr sadiq. Feđr sadiq znači zora, bukvalno rečeno iskrena zora, ona koja ne laži. A feđr kadib nastupi prije nje, lažna zora. Ibn Kudame u svojoj knjizi Al-Mughni govori o toj temi i navodi, kaže da je iđma učenjaka na tome da sabah namaz nastaje kada se pojavi prava zora, znači feđr sadik. Koja je to prava zora, koja je to lažna zora? Uglavnom, da ne idemo u detalje,
ta tema pojašnjenja decidno to, kakva je razlika između lažne zore i prave zore. To pitanje pojašnjeno detaljno, decidno u hadisma kojih bilježi Buharija i Muslim u svojim sahihima. Pored toga, znači i Ebu Davud i Tirmizi i ostalim zbirkama, znači ko da je nacrtano razlika između te dvije zore. I zaista je čudno onda kako mi danas imamo uopšte ovu zbrku, razilaženje i fulanje po ovom pitanju. Ali eto imamo, jel? Ja ću to, znači, samo ukratko ispričati da ne bi uzelo plaho vremena. Ako ga interesu detalje, o tome se može, znači, posebno predavanje držati, da se navedu svi hadisi, svi rivajete. U Muslimu ima oko 6 rivajeta. Samo tog hadisa, u različitih rivajeta, od 3 ashaba različita se prenosi, da je, kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem opisivao razliku između prave i lažne zore. Uglavnom, što se tiče Buharije, u Buhariji je došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u hadisu Abdullah ibn Mesuda. Znači, isti taj hadis bilježi i Muslim u svom sahihu, samo u malo drugačijim riječima. U Buhari se opisuje da je u stvari razlika između te dvije zore na sljedeći način. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže la yamna'anna ahadukum, neka nikog od vas ne sprečava, kaže evo ehade minku ili nikog od vas, kaže ezanu Bilal min suhuri, kaže ezan Bilala da vas ne sprečava od sehura, od čega? Odnosno od jedenja kada hoćemo sehurat za post. Znači, a šta to znači? Za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a i danas u mnogim muslimanskim zemljama se uči 2 ezana na sabah. Uči se, u hadisu je to pojašnjeno. Kaže, fe innehu yu'adhinu yunadi bilejli. Kaže, jer Bilal uči ezan i poziva u noć. Koju noć? Zašto? Kaže, li jerđija qaimekum, da se vrati, da prestane klanjati onaj koji klanja kijamu lejl. Ko nije tu normalno bilo klanjati kijamu lejl, pa je trebalo upozoriti, jel? Ili kaže, naravno bilo koji nisu svi klanjali, kaže wali yunabbiha karinaimako, i kaže da upozori ono koji spava, da ga probudi, jel? Da probudi ono koji spava da je nastupilo vrijeme sehura, da sehura, odnosno da jede, da bi postio. Ali kaže, walaysa an yaqula fajr. Poslanik sam objašnjava, kaže, ali kaže, objašnjava šta je sad taj fajr, koja je to zora, kaže, nije to, kaže, ona zora. Kaže, au subh. U arapskom jeziku ima fajr i subh, to jedno isto značenje, kod nas se zove zora. Kaže wa qala bi ashabihi, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem objasnio, kaže, prstima svojim, znači nacrtao im, opisao im svojim prstima. Na koji način? Kaže wa laysa bi ashabihi, kaže wa rafa'aha ila fawqa wa ta'ata ila asfal. Kaže hatta yaqula hakada. Kaže kad je poslanik svojim prstima opisao, kaže nije to zora ova, kaže, pa je kaže kad je podigao prste pa spustio. Šta je to, jel? Znači, kad se pojavi iz pravca gdje treba izaći sunce, u sabah kad gledamo, znači kad treba izaći, gdje sunce izlazi, kada pogledamo, znači u vrijeme, kada mi gledamo povaktivno, u vrijeme kada nastupa zora, kaže, poslanik nije zora to da svjetlo se, kaže, pruži gor u zrak. U drugom hadisu je došlo, kaže, kezene bi sirhal, kaže, ko rep divlje životinji, vuka. Znači, malo ide u kosa. Znači, da se svjetlost pukne u visinu. Nije to, kaže, prava zora. Nego šta je zora? Kaže, pojasnim poslije toga, kaže, pa je onda, kaže, sa svoja 2 prsta, pojasnim ovako, kaže, išao je, kaže, jeminen, vošimalen, pokazao prstima. Nego je zora koja? Kaže, koja se pojavi desno i lijevo. Kako to? Svjetlost da se pojavi, znači na horizontu brda gdje mi gledamo, na desnu stranu i na lijevu stranu. To je prava zora. Ne zora koja se pukne gor u zrak, znači svjetlo se pojavi samo. Nego na desnu stranu, znači vidimo horizonte brda na desnu, ne ono tamo gdje se pojavljuje sunce izaći, nego na desnu stranu i na lijevu stranu. Poslanik sam prstima pokazao, hadis u Buhari, jasno kod dan, nacrtano. U hadisu, znači sve ovo što sam ja naveo, došlo u različitim rivajetima u Sahihu Muslima. A kod Ebu Dauda ima dodatak. Kaže, nije zora koja nam zabranjuje jedenje, a koja nam dozvoljava klanjanje. Kada postoji namaz obavezan, sabah namaz. Kaže, nije to, kaže, bejad, nije to bijelina koja se pojavi. Nego šta? Kaže, kada se pojavi humre, crvenilo na nebu kada se pojavi. Imamo 2 znači opisa.
hadis vjerodostojno, ocijenio ga vjerodostojnim, Šejh Albani ga dobrim ocijenio, Šuajb Arnaud dobrim i mnogi prije učenjaci prije njega su ocijenili prihvatljivim i rade po njemu. Znači imamo dva opisa koja je to zora, prava zora. Znači koja je lažna? Lažna je zora kada se svjetlo znači pojavi u zrak, znači pojavi se bjelina u nebo, znači ne sa strana. A dva opisa prave zore kada se znači kada se ocrtaju već horizonti brda oko nas. Ne i odakle će izaći sunce, nego oko nas. I desno i lijevo. I drugi opis da vidimo crvenilo na nebu. Kako crvenilo? Crvene zrake od sunca. I kaže Ibn Hazm, on je bio izuzetno pametan, inteligentan čovjek, pa je on to povezao. Jedan od prvih učenjaka koji to temi govorio, što sam ja uspio naći, mnogi učenjaci koji ispisali, kaže ovo nam ukazuje da je vrijeme akšam namaza i jacije namaza isto. Kako isto? Jer akšam namaz nastupa tako kada sunce zađe i traje dok postoji crvenilo na nebu. Kada zađe crvenilo, nastupa jacija. Sabah namaz kad nastupa? Kada se pojave crvene zrake. Pojave se crvene zrake i nastupa sve dok ne izađe sunce. A to je isto vrijeme. To je isto vrijeme. To je Ibn Hazm govorio znači prije 1000 godina. Znači koliko je razumijevao temu, koliko je duboko ušao u ove stvari, koliko je znači posmatrao dešavanja oko sebe sa strane geografije i tako dalje. U Endelusu je poznato da su bili izuzetno napredni sa strane karata, geografije i tako dalje, astronomije i tako dalje. Odnosno hoće da kaže, i to je tačno i to se potvrdilo, i to danas to je činjenica, znači namasko vrijeme akšam namaza, znači vremenski, ako je sat i po, sabah namaz ne može biti više od sat i po. Ako je 2 sata, sabah namaz, trajanje sabah namaza je 2 sata. To je jasno na osnovu hadisa. Pojavi se crvenilo, kad izađe sunce, prestao sabah namaz. Akšam namaz, zašlo sunce, ima crvenilo, nestalo crvenilo, postala jacija namaz. Znači isti je to vremenski period. Ali bez obzira na to, ne moramo vezati akšam namaz, niti sabah namaz. Nas interesuje ovdje šta je došlo u hadisima. Znači vjerodostojni hadisi, u kojoj nema sumnje, opisano u detalje. Ja sam vam prepričao, mi možemo detalje, sve hadise spomenuti pojedinačno, ali uzelo plaho vremena i nije to korisno za ovako jedno druženje. Da se na tome uzima vrijeme. Znači onaj ko hoće koga to interesuje detalje, može to izložiti, može se detaljno napisati. Ono što je rezime toga znači da je prava zora nastupa, znači kada se, i to je pojasnio Abdullah ibn Abbas, također Tabiini, Ibn Kesir u svom tefsiru spominje, kada govori o ovoj temi, kad su došli ajeti u suri Bekara koji govori o postu, govoreći o ovoj temi, Ibn Kesir kaže da je na ovome, znači spominješ malo učenjaka, da na ovome, da po ovome radi selef ovog umeta, znači da je prava zora kada, znači kada se, kaže Abdullah ibn Abbas, kada vidimo horizonte brda oko nas, tada je nastupila prava zora i tada je šta? Nastupio sabah namaz i do tada u stvari možemo sahurati jest. To je što se tiče hadisa. Koga interesuje detalji, možemo u detalje pričati, koga interesuju tačno tekstovi koji su došli, možemo o tome pričati. U kojim knjigama, na kojim mjestima zabilježeno i šta se učeno. Znači, navodimo, znači Ibn Kesir navodi da oko toga nema razilaženja među učenjacima, da je to iđma, navodi Ibn Kudame i ostali učenjaci, nisam nigdje našao da se oko toga različe kada nastaje sabah namaz, šta je to prava zora. E sad, šta nas dalje interesuje? Nas interesuje to u stvari, ono što sam najavio na početku stvari, u čemu je sad problem sa našim vaktijama koji postoje. Ja ću vama ovdje odmah na samom početku navesti da u stvari danas postojeće vaktije koje mi imamo, koje muslimani koriste u islamskom svijetu i koje koriste na zapadu, uglavnom te vaktija ima otprilike nekih 5. Vjerojatno možda ima više, ali oni 5 koje su u općoj upotrebi, koje su pokrile muslimanske i kafirske zemlje koje se koriste za vrijeme namaza, to su 5 vaktija, poznatih 5 vaktija. Prva od njih, to je vaktija Umul Kura. Vjerojatno ste čuli za nju. Znači, Umul Kura, znači, misli da je centar joj u Mekke. Jer Umul Kura se zove nazvano Kur'anu sa Umul Kura. Oni su znači napravili vaktiju, kad kažem Umul Kura, ne misli da su samo za Meku napravili, znači oni su napravili za čitavu zemaljsku kuglu vaktiju. Druga je, od ovih 5 namirno, je vrlo bitno da ih znamo. Druga vaktija koja se koristi danas je vaktija Muslimanske svjetske lige.
I navodi se detalje koje zemlje, ja nema potrebe navodim ovdje, znači imaju zemlje koje koriste određene vaktije. Treća je Egipatska opšta direkcija za istraživanje, ona napravila svoju vaktiju. Četvrta je Univerzitet islamskih nauka u Karačiju i oni imaju svoju vaktiju. I imamo petu vaktiju koju su napravili stručnjaci u Sjevernoj Americi. Ne za Sjevernu Ameriku, nego za čitavu zemaljsku kuglu. I svih tih 5 vaktija mi možemo naći vrlo lako na internetu. Ima jedan program Islamic Finder, valjda se tako čita, ne znam, popravite me vi Englezi, da se tako čita, jel? Uglavnom, znači, na arapskom Bahis Islami, u toj, znači, ona je sabrala sve te vaktije na jednom mjestu, taj program se može skinuti na internetu, na njemu su, znači, ona je uglavnom pod naslovom stavljena vremena klanjanja za 6 miliona gradova širom svijeta. I u njoj, znači, ima u detalje pojašnjeno, znači, možeš naći, rijetko koji nas naći na Dunjaluku, a da se ne može taj grad naći i da se njemu naštima, znači prvo lokacija tog grada, država pa lokacija tog grada i normalno automatski ti piše na kojoj on širini, dužini, geografskoj, meridijani, tamo vam. Uglavnom ono što nas interesuje, to su metode tih vaktija. Znači u jednom uglu tog programa piše, ako je na engleskom ili na bosanskom, nema na bosanskom jeziku, znači piše metode po kojima vršeni proračuni tih vaktija. I kada se otvore te metode, piše metode preračuna. Znači imate pet vaktija poznati danas u svijetu, po kojima se radi, po kojima ima preračunato za svaki mjesto, za svaki grad na Dunjaluku. Uglavnom, jel? Znači ima ta Muslimanska svjetska liga, Egipatska opća direkcija za istraživanje, Univerzitet islamskih nauka u Karačiju, Umul Kura i Sjeverna Amerika. Ovih 5 vaktija. Vi kad bi sad ukucali ovdje, znači ubacili Sarajevo, kad bi pogledali sve ovih 5 vaktija, uglavnom rijetko koji namaz da bi se složili, da se poklapio svemu. Suština je u tome da se uglavnom, znači što tiče kindije namaza, podne i kindije akšama, uglavnom ne razlikuju se puno sve 5 ovih vaktija. To je neki 5-10 minuta uvrh glavi, gore da nekoliko minuta. Ima razlog što se u tome ne razlikuju. Međutim, u nastupanju jacije namaza i nastupanju sabah namaza postoji ogromna razlika. 4 vaktije od njih se uglavnom približno slažu po pitanju jacije i sabah namaza. Približno znači ima neki razmak 10, 15, 20 minuta. A jedna dobro odstupa od njih, a to je vaktija Sjeverne Amerike. Ona podobro odstupa od njih. Sad postavlja se pitanje, dobro, koju vaktiju da mi slijedimo? Koja vaktija je ispravna? Stvar, koja je vaktija kod nas ovdje? Ono što sam ja dobio informaciju, mada se ne slaže ni jedna sa ovom našom, ali kako sam dobio informaciju da oni slijede u Egipatsku opštu direkciju za istraživanje. I to ne radi po hanefijskom mezebu, nego radi po džumhuru, po 3 mezeba, znači po pitanju kindije namaza. I po pitanju i jacije namaza, znači radi po 3 mezeba, vaktija ova kod nas je, znači i za jaciju i za kindiju namaz po stavu džumhura učenjaka, ne po hanefijskom mezebu, znači općem stavu hanefijskog mezeba. Jer unutar hanefijskog mezeba, znači imamo razilaženje. Ono što je, znači, stvar što je suština ovog govora i priče obraća u tome, znači da ono što je moje skromno neko istraživanje utvrdilo, da imaju grešku, da je greška, postoji velika greška u sabah namazu. Koja je to greška? Da u stvari većina ovih vaktija je računala nastupanje početka sabah namaza po lažnoj zori. Pojavila se belina na nebu, oni pravili istraživanja, aha, evo ga, nastupila zora i sad. Kako se to moglo desiti? Zato što u ovim, znači odgovor, uglavnom tako kažu, nema drugog odgovora, jel? Što u stručnim komisijama rade stručnjaci. Znači, koji završili fakultete vezani za astronomiju, za nauke, vezane za proračune i tako dalje. I da ne ulazimo u to koji su detalje te nauka, uglavnom stručnjaci za ove oblasti to rade. Koji su pratili, izučavali. Međutim, ti ljudi nemaju šerijatskog znanja. Ispostavljeno zaista da nemaju.
i ukoren su. Ovo što ja pričam, nisam ja izmislio. Doskoro možda sam pričao prošle godine, prije 2-3 godine možda sam ispalo vidio opet nešto novo, jel? Uvijek nešto on dolazi nešto kao da bude u centru pažnje, jel? Da ne zna kako ću drugačije da skrine pažnje. Pa sam se nekako ja sam osjetio, pa ovo, šta ja, jel? Ne mogu čas ljudi pogriješili, kako su to proračuni, pa ko je pravio vaktije, pa hajde, i onda sam morao napraviti istraživanje, ko stoji iza toga, otkud sve to? I onda sam našao u stvari da su učenjaci o tom već pisali, da je to već halabuka dignuta. Da u Saudijskoj Arabiji napravljena greška. U Saudijskoj Arabiji fula i 15-18 minuta sabah namaza. I sada završna fetva već nekoliko godina od učenjaka i dalje se radi po toj, od Umul Kura, po toj vaktiji, ali za sabah namaz, pogotovo za Ramazan, znači. Ne klanja se farz namaz tek nakon koji? Najmanje 20 minuta u većini mešida nakon pola sata od ezana. Za svaki slučaj. Iako još nisu, znači radi se na tome da se poprave te vaktije. Umul Kura, znači, i ova muslimanska liga, na njima se radi već naveliko da se popravi te vaktije. I već je došlo, znači, kritike, a ono što je zanimljivo, elhamdulillah, od učenjaka, prvi koji je radio istraživanje, već ima 15 godina, koji je baš stupio u nezgodnu situaciju, zbog toga imao je problema od određenih učenjaka, velikih učenjaka, koji su ga ukorili da pravi fitnu nered, zbog toga, jer on zaista imao je skupinu sa sobom, znači stručnjaka i učenjaka, izlazio u pustinju i izvršio istraživanje. Vidio da nikako zora, znači, da zora kod njih tamo fula. 15 minuta najmanje. I to je bilo, znači, bilo je ukoreno i tako dalje, međutim, na kraju je pobijedilo to njegovo istraživanje, jer je dokazao i sa šerijske strane i sa praktične strane. I onda je u stvari da idemo dalje, jel? Da ne okolišamo, gdje je napravljen problem? Znači, prvi je problem u tome što su ove 4 vaktije, mimo Sjeverne Amerike, što su oni u stvari svoja istraživanja su vršili, to sad ne ulazimo u detalje, to njihovo, to ja plaho ne razumijem, ali svoja su istraživanja vršili sa 19, jedna od njih 18 stepeni, sa 19 stepeni pod uglom od 19 ili 18 stepeni, jedna pod 18, a ove 3 pod 19 stepeni pod uglom, znači nestanak zraka crveni i pojava, znači, bjeline na nebu. Na sabah namazu, jacen namazu, prvenstveno govorimo, a i ostalo. Znači, istraživanja su radili pod uglom od 19 ili 18 stepeni. A Sjeverna Amerika, odnosno stručnjaci koji su radili, koji žive u Sjevernoj Americi i po tim nazivom je u stvari ta njihova vaktija iz Sjeverne Amerike, oni su radili pod 15 stepeni. I ona njihova vaktija koju su oni napravili, uglavnom, mali, može se reći da ima promašaj, uglavnom se slaže se, može se reći promašaj da ima možda za pola stepena, jer je ispravnije treba biti u stvari sa 14,5 stepeni da se posmatra, jer to su istraživanja potvrdila poslije. Znači, napravljena komisija od stručnjaka u astronomiji i učenjaka, pa da ovi, znači, učenjaci ima pojasniti kako treba sa šarijske strane, a oni svoje znanje iskoriste na način mjerenja. Pa se potvrdilo u stvari da ugao posmatranja skretanja sunca i računanja namaza, početka namaza i kraja, znači da treba biti po 14,5 stepeni ili eventualno 15. A vaktija Sjeverne Amerike je rađena pod 15 stepeni i ona je u stvari potrefila i najbliža i najispravnija po pitanju računanja početka namazskog vremena. Naravno, nas interes prije svega sabah i jacija namaz. Jacija manje više, svakako je sunnet, jel, po ispravnom stavu učenjaka, da se jacija što kasnije klanja. Osim onom koji radi, volio da prije klanja i sad je postalo kod nas aktivno u mnogim gradom, jel, hoće da se uvede stranačka akcija, neće uvede stranačka akcija, zato što ima korist da se uvede. Ko je prvi je Besim Korkut uveo u Travniku, na osnovu istraživanja, kako kaže, prenose sa Vlaše, tako dalje, na osnovu hadisa. Helen Neise, nas interes sabah namaz. Iz kog razloga? Pogotovo za Ramazan. Mimo Ramazana nije toliko spomenuto, tako svakako je ovo kod Hanefije ovdje pola sata prije izlaska sunca klanjaju, pa tako ne možeš promaš plaho. Oni koji klanjaju u džematu. Ali problem za vrijeme kad se sehura, za vrijeme Ramazana, uglavnom se u džamijama gdje se klanja u džematu automatski, jel, ne prođe 5-10 minuta, Allahu ekber, možeš lako zakasniti, kod nas znate kako ide, i da znači klanjaš sabah namaz prije nastupanja namaskog vremena. I problem otprilike, znači ono sad što će nama doći period, otprilike je to neki 40 minuta, 45 minuta. Znači, a šta to znači? Znači, prvo možemo jesti još 40 minuta, 45 minuta. Što nije ni mala stvar, jel tako? I još neke druge stvari se mogu raditi mimo jela. Odspavati i tako dalje. A onda znači namaz, ako ga klanjaš prije, a znaš ovo, znači klanjao si ga prije namaskog vremena, znači namaz neispravan.
Klanjaj podne namaz, 2 minuta prije nešto ubla podne namaz, batil namaz. Sa svim, diži ruke koliko hoće, sa svim sunnetima, batil namaz, klanjajska van njegovog namaskog vremena. Tako i sabah namaz. Prema tome, ovo je vrlo ozbiljna stvar. Mi malo u šali unosimo da nam malo olakšava. Zaista je ozbiljna tema i zaista je teško primijeniti u praksi. Šta da radimo sad u mešćima da klanjamo? Na koji način da primjenimo? Ali ovo je hak istina, ovo ko hoće da sumnja, ko hoće da me provjeri, ajde provjerite. Ko hoće dokaz detaljnije, dokazat ćemo sve. A što je najbitnija stvar, alhamdulillah, na kraju, pošto sam se poduprio sa onim što su izvršili učenjaci i stručnjaci, mimo ono što sam ja išao po brdima kod mene i gledao i tamo i radio i ispao malo čudak i u našim krajevima, kada je uvijek ti nešto novo, znači potvrdilo se da je to zaista tako. Ja sam išao na osnovu onog opisa kad nastaje jacija namaz, na osnovu opisa kad nastaje sabah namaz, prava zora. A ovo, sad kad se vratimo na ova istraživanja i što je učenjak, govorim prvenstveno u Saudijskoj Arabiji, učenjak, nisam naveo ime, Saad Haslani, odlično je meni predavao nekoliko godina, sada predaje na postdiplomskom na Kuli Šerija u Rijadu, na Šerijskom fakultetu, uglavnom jedan od poznatih učenjaka u fiku, pogotovo kompetentan. Znači on je sa svojom skupinom ovo istraživao i došao do ovih rezultata i njegove opće poznata fetva po ovom pitanju pokrenuo je znači veliku halabuk po ovom pitanju da se to popravi. I zaista se mora popraviti. A ono što nas konkretno interesuje, neko će dobro sve to lijepo reći, ali šta sad ja konkretno? Konkretno, braćo, ja vas savjetujem, meni je bitno da skinem, znači, ja osjećam da je ovo breme i odgovornost, jer ovo je manet, ovo je šerijat, ovo je vjera, ovo se mora prenijeti, ovo ne mogu zadržati sa sebe, šutiti, neko je pogriješiti, ovo se mora znati, ovo se mora popraviti. Ono što ja lično vas sve savjetujem, kome god možete doći u kontakt i u priliku da ga posavjetite, ako čovjek hoće prihvatiti, naravno, je to da je najbolje za nas da se stvari držimo, da kogod ima kompjuter, uglavnom danas svi imaju kompjuter, znači sa interneta da skine ovaj program, skineš ga, ne moraš poslije biti na internetu, jel, ovaj program, jel, namaska vremena za 6 miliona gradova širom svijeta, Islamic Finder, znači njega skineš i na njemu naštimaš, znači metodu računanja naštimaš da je Sjeverna Amerika. Čitaš tamo Sjeverna Amerika, naravno nađeš svoj grad i dole da bude u stvari po džumhuru, po 3 mezheba. Znači po pravnom mezhebu, znači po džumhuru 3 mezheba, znači mimo hanefijskog, znači dovoljno to ukucaš svoj grad i ti dobijaš namaska vremena, ona za koja se potvrdilo danas da su ispravna. Po pitanju jacije i sabah namaz, ovo ostalo su uglavnom slaži. Ali sabah namaz i jacija tu, znači jaciju znači možemo ranije klanjati uglavnom neki pola sata, 20 minuta, više, manje shodno dobu vremena, godišnjem dobu i tako dalje. A za sabah namaz znači zna biti i razlika po sat vremena shodno koji uvijek po sat vremena, po 40 minuta, znači shodno kojem dobu vremena, kojem godišnjem dobu, znači gledamo i pratimo ovo. Uglavnom sad za Ramazan, znači desit će se za vrijeme ljeta, znači nekih 40-45 minuta, možete to detaljno provjeriti. A znači ono što je bitno za nas da znamo, znači, a to je stvari, znači jest, mi možemo, ne moramo uopšte ustati na sehur, ono je sunnet i treba ustati na sehur, mi možemo jesti od večere, poslije tako, ali za namaz je bitno da ne smijemo, ako znamo, znači, neispravan namaz da ga klanjamo prije nego što stupa njegovo namasko vrijeme. Kako sad postupiti u postojećim našim džematima? Ako imamo negdje, jel, klanjamo nekom džematu, a oni klanjaju odmah. Znači ja ono što mogu nekako iz poznavanja situacije, naravno ne treba praviti oko ovog nikakvu frku, halabuku, svađat se i tjerati neku pravdu i pogotovo znači od osoba ljudi za koje nismo mi autoriteti ili neko od nas autoriteti, nego imaju svoju znači upravu, imaju neko na osnovu koga se rukovodi, na kraju za njih je ova vaktija, to je nešto, jel, tu nema priče oko toga, jel. Uglavnom, znači, a šta je naše, znači, ako znamo osobe, imame, efendije, s kojima se može razgovarati po ovom pitanju, koji su ljudi razumni, pametni, s kojima se može razgovarati, možemo skrenuti pažnju, možemo se reći. Na način, u stvari, da on odgodi, da se ne klanja od sabana. Ali vrlo ćemo, ja u praksi znam da je vrlo teško naći nekog ubijeti, neko da on baš odgoji 40 minuta, to je dosta se može naspavati za to vrijeme. Uglavnom, znači, ali treba to pokušati, treba razgovarati. Za ono koga znaš unaprijed, da ga ne možeš ubijeti, da ga ne možeš promijeniti njegov stav, znači nema smisla da razgovaramo. Međutim, šta da mi uradimo? Da ne idemo klanjati u džematu ili da klanjamo? Ovo se vraća na što? Imamo hadis u kojem je došlo pojašnjeno, koji bilježi Muslim u svom sahihu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, doći će vam namjesnici, vladari, koji će, kaže, klanjati namaz van njegovog namaskog vremena. Pokaže, šta ćemo raditi, Allahu poslaniče, jel? Šta da radim, jel? Ono, jel, hoćemo i skin slati, hoćemo i ovo, hoćemo ono. Uglavnom kaže njima poslanik sallallahu alejhi ve sellem, odgovor dao sva što važi za nas, jel?
Ako nemaš mogućnosti da na lijep način da posavjetuješ, da te on prihvati, da se promijeni, šta ćeš? Kaže, klanjajte sa njima. Klanjajte sa njima. Šta? Na filu. Klanjajte sa njima na filu, a poslije znači on će odgađati, poslanik sam govorio o vremenu kada će oni odgađati van namaskog vremena. Što se dešavalo? Čak za vrijeme određenih ashaba, za vrijeme tabiina, Hadžadž ibn Jusufa i ostalih. Odgađalo se, jel? Događalo se da podnije odgodi da klanje tek u kindijskom vremenu. I šta da radi kad klanjajte namaz u njegovom namatskom vremenu, a dođite u džemat i klanjajte, zanijete na filu, klanjajte u džematu. Džemat se ne ostavlja. Džemat se klanja. Ali došli u džematu, znači u džematu idemo, klanjamo na filu. Koju na filu možemo klanjati? Možemo, šta hoćemo klanjati? Tako možemo zanijeti, ono što kaže Efendi, ono, šta smo mi namaza propustili, jel, zanijetiš svašta. I uglavnom, znači, klanjaš na filu. A kad dođeš kući, kad nastupi pravo vrijeme, ili ako ima već negdje, ako nismo vezani za džemat, možemo da u džematu kod kuće ili na nekom drugom mjestu, ali, znači, pazite, ne treba ovog praviti nikakvu fitnu, nikakvu frku, nikakve probleme, nikakve okršaje, objeđivanja i tako dalje, jer nije nam to cilj je da se radi ispravno, da se primjenjuje ono što je ispravno, ne može se nasilno, treba raditi nasilu. Ako neko ima neke objekte u njemu datu emanet, mi tu ne možemo mijenjati svojom rukom, nego možemo pokušati na lijep način, ako ne ide, mi radimo ono što smo u mogućnosti. Znači nije cilj fesad i nered, nego cilj da se uradi hajr. I znači klanjamo sa njima, zanijetimo na filu, kad dođemo kući klanjamo, ili u džematu, van džemata klanjamo, znači, u namaskom vremenu sunet i farz namaz. To je rješenje trenutno kako jest. Naravno, kad se stekne mogućnost da se određenim džematima počne praktikovati ovo, da se klanja kako je ispravno, naravno u tom momentu možemo birati džemate gdje ćemo klanjati na vrijeme, ako je nekom blizu i tako dalje, ili ako ovo se raširi ova stvar i već se upozna, ovo je neminovno, ovo se mora popraviti, ovo ne može ovako ići trajno, jer ovo je zaista činjenica i ovo se ne može se znači, ignorisati. Ne može se reći pa ovako smo mi 34 godina sad ti došao priča. To šta smo mi 34 godina, nije ibret u tome. Ibret je u šerijskim argumentima ono što je ispravno. Naravno, ne negira se ovdje ne nauka, ni naprednost nauke, ni stručnost, ni stručnjaci, nego je spoj između toga dvoga. Ono što u skladu šerijskih tekstova i ono što nam može pomoći u tom kontekstu, jel, nauka, mi to slijedimo. Uglavnom, Lalte, ja znam da je ovo tema malo naporna, jel, da je isuše matematička, ali je zaista izuzetno bitna, jer je u pitanju naš namaz i oko ovog se, znači, ne možemo ni šaliti i ne možemo se opuštati i reći, jel, pa dobro, ja prepuštam odgovornost, jel, onom ko vodi, jel, muslimane, na njemu je grijeh, a ja, jel, što ću ja sebe opterećivati, tako ne, brate, ako znaš šta je ispravno, znači, radiš ono što je ispravno, nastoj popraviti koliko možeš, a nije na cilj da pravimo nered i fesad oko nas. Uglavnom, to je, braćo, otprilike ono što sam imao da kažem. Znači, cilj mi je bio da navedem, znači, šta je problem, zašto je taj problem. Naveo sam početko tako da trebam navesti šta je razlog griješenja. Čini da sam dao odgovor, tako? Jesam dao odgovor. Šta je razlog te greške? Što su pogriješili tome? Šta je bio odgovor? Ko će reći? Znači, radili su stručnjaci koji nisu razumijeli pitanje, to se potvrdilo, to je činjenica. Zaista, kad pogledate imena stručnjaka koji su radili u Umul Kura ili u muslimanskom listu, pogledate, to su zaista stručnjaci od struke astronomije, a ne od struke šerijata. Tako da njima, jel, lažna prava zora, to nije, jel, ono što kaže UPD, ne mogu to razumjeti. Ako čovjek nije razumio sa šerijatske strane, na kraju krajeva možda neki od nas prvi put čuj, kakva, šta lažna, šta prava, šta, otkud sad ovo, jel, gdje sam ja živio. Uglavnom, znači, ovo je šerijat, ovo je din, a to što mi nismo znali, jesmo znali, to je sad druga stvar. Zato i je sfera da se uči, da se sjedne, da se izučava, proučava i da se popravlja. Svi smo mi nekad bili griješili u nečemu, pa smo popravili. I možda mnoge stvari ćemo u dogledno vrijeme promijeniti i popraviti. Ali je ibret u tome da se to popravlja u skladu s šerijata, a ne u skladu naših strasti, u skladu nekih mudrovanja i tako dalje. Uglavnom, mislim da je dovoljno vremena dato za ovu temu. Koga interesuju detalji, možemo detaljnije o nekim detaljnijim stvarima o ovom pitanju pričati. A sad bi ja ostavio termin za onaj drugi dio što sam najavio, a to je ako bude kakvih pitanja, zapitkivanje, i ako budem u mogućnosti znao da šta god odgovorim, da vam ponudim, da vas Allah šanu nagradi, molim Allah šanu da ukabuli ovo naše večerašnje druženje, da bude dokaz za nas, a ne protiv nas,
I da skoristim priliku, molim Allah dželešanu da pomogne naše braće muslimane svugdje u svijetu, pogotovo znači, našu braću i sestre u Siriji, kojima se čini zulum, i drugim mjestima. Molim Allah dželešanu da im da što skoriju pobjedu i da nas obraduje sa uspostavljanjem islama i šerijata i praktikovanje ispravnog razumijevanja vjere što skorije vrijeme negdje na dunjaluku. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilejk. Što nam ime te stranice? Islamic Finder. Bukvalno po Vuk Karadž, Islamic Finder. Islamic Finder, ja. Ukucate odmah vam izaći. To možete, znači, možete na telefone skidati, možete na kompjuteru, to uglavnom... Teme. Šta je ima nekih predaja u vezi? Može samo malo, braća, ako se postavlja pitanje, da svi slušaju, da se čuje pitanje, da ne bilo... Ima nekog ibreta u vezi kukurikanja horoza. Kako ibreta? Pa da je znao, razumiješ, da je zora prava... Pa došlo je u vjerodostojnom hadisu koji bilježi Abu Davud, da pijetao kada za kukuriće u sabahu u zoru, da je u stvari vidio meleka. Da zato kukuriće. A to prava zora? A što se tiče mene, ja kad sam to pratio i istraživo, zaista za kukuriću uglavnom kada je prava zora. Dobro, mogu mi malo fulnuti, 50 minuta, ali znači tu je to. Ja. Zaista ima, jest. Zaista ima, jest. Znači došlo je vjerodostojan hadisu, hadis je vjerodostojan, vidiš ga Abu Davud u svom sunenu i došlo je znači da pijeta za kukuriće, znači zato što je vidio melek. A što je melek, znači sad o tome može, što je melek došao, zato što je sabah i zato što je to jedan vid, znak nastupanja, znači vremena kada nastaje ibadet i tako dalje. S tim da nam nije došlo šerijskim tekstovima, kad čujete horoza klanjajte. Ne, nije to došlo. Molim? Ja? Kako da nastupi to pogled, kako da znamo kada je naša vrijeme postaje. Sad sam malo prije rekao, rješenje vam je, braće, a ne vidi drugo. Jedino možete otkucati. Nek neko otkuca vaktiju od ovog ovdje, od Sjeverne Amerike vaktiju za Ramazan, objesijete sebi u mešidima, nek ima, ili podijelite sebi kućama i da znate, ovo zaista je vrlo bitna stvar. Ove ostale 4 vaktije su profulale, znači, znači uzeli su lažnu zoru jer su proračune radili sa 19. stepena. Tako ovi stručnjaci objašnjavaju što je se to desilo. Sa 19. stepena, iz ugla sa 19. stepena su praćenje radili, znači pojave sunčevih zraka. Tako i jaci namazan, znači vaktija Sjeverne Amerike da uzmete i za jaci i za sabah. Ove ostale namazska vremena su uglavnom slažu. Znači, kod nas se klanja u džematu kad se klanja, znamo manje više. Znači, samo nam je sporan sabah, jel tako, u Ramazanu. Ja. Znači, jacija nije upitna, ona... Nije ona upitna, ona se klanja... Čak može se ranije klanjati, jel tako? Može se ranije, ko ima potrebu da klanja. Ja, to da. A govorim za džemat namaz, znači, uglavnom... Sabah namaz. Naravno, jacija namaz, znači, šta to znači? Ako jacija namaz nastupa po ovo ispravno vaktiji, 20 minuta, pola sata ranije, znači u određenim džematima gdje mi klanjamo teraviju i onaj ko to razumije ovu stvar, znači može klanjati ranije teraviju, ne mora čekati ono standardno vrijeme ili kad se uči svugdje ezan. Naravno da je sad postavljeno pitanje, sad da li učiti javno ezan, ne učiti javno ezan, tako dalje. To stvar procjeni džemata i braće koji žive u određenom džematu, da vidi šta je korisnije, šta je bolje, da li će napraviti problem, da li će nedoumicu neku proizvati, da li će ljudi šta je ovo, opet ovi nešto. Uglavnom, znači, treba izbjegavati neke nesporazume, svađe i nesporazume. Budem. Odaje gdje on spominje, baš govori o namadskim vremenima, i spominje dokaz utvrđivanja jacije namaza pored ovih šefata od zalaska sunca, viđenje mlađaka. Pa spominjete hadise od Numan ibn Bešira, drugu i treću noć, da se na taj način kao može određivati nastup jacije namaza i da je on na osnovu toga išao i gledao i da ne vidi razliku osim par minuta odnosno ove vaktije. Pa upućuje kritiku nekog drugog, znači koji klanjaju na njih. Ne znam, ne bi to komentarstvo, ibrate u hadisu. Iza gabe šefekul ahmer fekad veđebe sala. Ibrate u temu hadisu, znači prenosi ga Abdullah ibn Omer, vjerodostojna predaja, znači došlo u tome, znači kada nestane crvenilo,
znači crvenilo na nebu, nastupio namaz, jacija namaz. I u tome ibrat, na tome su 3 mezheba, i to opće poznato, na kraju krajeva i ove vaktije se ravnaju prema tome. Samo je, znači, zašto su vaktije, znači, napravili grešku? U uglu posmatranja su one napravili grešku. Znači, a i one nastoje to da slijedi ono što su razumjeli iz hadisa, naravno, na to se oslanjaju, to je rečeno od strane učenjaka, ali su napravili da taj ugao, u stvari, ispravo su ostali, znači da ugao posmatranja treba biti 14,5 ili 15 stepeni, a ne 18 ili 19 kako su oni radili. A to sad, ja ne znam, nije poznat, moram preslušati to da čujem šta je rekao, tačno da mogu to komentarsati. 2-3 rivajeta od Numan ibn Bešira po pitanju mjeseca, mlađaka. Drugu i treću noć. Kakve veze ima mlađak sad na stanku? Potom je tako sam ja kaže, govori sad govora ashaba, na osnovu, tako je nama poslanik stavljam, na osnovu tog mlađaka sam odredio kao namasko vrijeme jaci. Dobro, jednu noć, šta će ostale noći? Mlađak se pomira, promjenjive, to jednom bude jednu, šta će ostale noći 29? Šta će ostale 29? Ovo crvenilo svaku noć uvijek se pojavlja, uvijek nestane, uvijek ga ima, naravno ako je vedro neba, ako nije, onda ne može. Šta je s ostalim noćima, ako je pitanje mlađak? To može da predstavlja to ashaba i da ima taj, ali to je ashab prenosi od njega. Mi govorimo šta je rekao poslanik sallallahu i kako nam on objasnio kad nastaje jacija namaz. A to što ovaj ashab prenio takav način odredio, to može ako doprinosi ovom, ali ako se to razilazi s ovim što smo malo prije rekli, ja kažem, ja lično sam posmatrao nekoliko noći, pogotovo za Ramazan kad dođe, i to nekoliko godina, znači po pitanju jacije namaza. Da zaista, znači otprilike znalo je biti po pola sata pa se smanjuje, pola sata pa 25 minuta, 20 minuta, znači ranije nastupi, znači zađu, znači one crvene zrake zađu za horizont i znači nastane bjelina, onda crnina, tama i da to se potvrdilo da su stvari razlike od postojeće vaktije. A nesklad u stvari ovih vaktija se gledaju u tome, znači u većini ovih vaktija nesklad u tome između dužine namaskog vremena sabah namaza i akšam namaza. Da ovdje kod nas bude više od 2 sata akšam namaz. Da sabah namaz bude po 2 i po 3 sata. A kad je najkraća noć, najduže bude. Kad je zimi, kad je najduža noć, najkraće bude. Nekako sve to ne štima nešto. Ali mi ne gledamo sve te strane. Mi gledamo kako je opisano šerijskim tekstovima. I oko čega malte nema razilaženja, pogotovo po pitanju pravi zori. Ako se razumije dovoljno, vjerovatno pitanje možda isti taj daja koji je reagovao i na po pitanju pravi zori. Ako je pitanje. Ne, zapravo prošle godine je to bilo. Kao reaguje, mi smo jednom, kaže, krenuli na sabah namaz, vidjeli smo, kaže, kad je bilo tamačno vrijeme po ovoj našoj vaktiji, kaže, mi smo pogledali na nebo, kaže, i vidjeli smo, kaže, pravo zori, oko toga nema sumnje da je to pravo zora. Halo, ba, ljudi te pitaju, šta je prava zora, šta je lažna zora? Da ima pišu u hadisma, navedi mi hadise, kako je opisano u hadisima, mi vidjeli, šta mi reći ti izašao, da piši mi u hadisima kako je opisana prava lažna. Nije bre tu što sam ja izašao, što sam ja mjerio, nego kako u hadisima opisano. Hadis Buhari i Muslim. Opisao poslanik sallallahu koja je lažna zora kad se pojavi, pukne svjetlost u nebo, pojavi se, znači, bijelina se pojavi na nebu. To je lažna zora i ona traje pola sata, 40 minuta, 50 sat vremena trajati. A koja je prava zora? Znači kada se horizonti brda vidi oko nas. I kada se pojave crvene zrake, znači crvenilo se na nebo, pojavilo stvar crvenilo od sunca. Tada je nastupio sabah namaz i tada više zabranjeno jeste. To je hadis jasni ko dan, znači nema sumnje oko njihove vjerodostojnosti. I sad dolazi sa vam, mi smo ono, to sad prepuštam. Što tiče jacije, na primjer, naše žene klanjaju kući, znači imaju normalno lakše da klanjaju ranije djeca, na primjer, kada se ne kave na namaz, da ne bi, jer desno ne može dočekati jaciju, ona je 15 do 11, znači njima uzeti po toj varijantu, pošto svaka klanjaju kući da klanjaju ranije u ovim periodima. Pa to nema sumnje. Zavisi sad, ako što ne sjedi poslije toga, sunet je bolje da odgodi, da kasnije klanjaju jaciju. Ali da je nastupilo tada namasko vrijeme, kako je nastupilo, nema sumnje da tada mogu klanjati. Čak i mi da klanjamo, pogotovo ako ne klanjamo negdje u džematu. Da tada klanjamo, nema stvar. A mi imamo mjesta naših mešćida i džame gdje mi klanjamo ranije. Klanjamo tako koji jest. Kod nas to zovu popularno travnička jacija. Sad više nije travnička, sad je postala i drugi, ja. Ovdje je opasno onoga ko odgodi akšam namaz, tako može upasti, ako prati jaciju. Jest. Znači, ako računa da može akšam klanjati do poluvakti, do početka jacije, znači upadne da klanja akšam van njegovog namaskog vremena. Ako nema nekog opravdanja da ga odgađa akšam, znači klanja ga van namaskog vremena.
sad se tu vraća to da ako tu čovjek radi iz neznanja i tako da to je sad druga stvar. Mi govorimo da mi onaj koji zna, koji svjestan ovo, čuje za ovo i poslije toga postupa. Ja da je pogriješio. Kad ste malo prije govorili kad sunce odi sa horizonta, kad zađe onaj, ja. Kako se to gleda, da će to mora biti u visini mora, tako? Ne možemo mi recimo ovdje, ja sinom na Priješću stavio gori kod Mečda, meni jedan daja govori, kaže, vidiš, kaže, sad po nekom tobi, kaže, sad kad iz ovog brda zađe sunce, to je to. Nije on tvrdio to, već ako smo pričali sad, pa, kako se to sada, jel to možemo tako? Jel govoriš za namaz ili za post? Ili za jedno za drugo? Za jedno za drugo, da je sunce zašlo, da nastupio akšam. Opisano tu u hadisu. Jel mi pratimo... Znači, u hadisu je opisano, znači, za akšam namaz, kada nestane, znači, kada nestane onaj krug sunca, kada zađe za mjesto gdje ti, naravno, nećeš sada otići tamo pod Igman, negdje otići tamo i zašlo ti sunce. Nego misli se, znači, da stojiš negdje na nekom mjestu koje nije u podnožju neke planine i zašlo sunce. A u stvari šta se tu radi? Ove kod nas postojeće vaktije, one nisu računane po manjim mjestima, po Sarajevu recimo, ono je računano po širim mjestima. I obično tu ima, napravi se širina. Podaba širina, ima se po 5 minuta, znači taj prostor napraviti po onim, kako su oni pomjerali ta vremena na osnovu gradova. Znači, čovjek komotno može, što se tiče njega, znači, kada sunce zađe na određeno mjesto, vidi onda je zašlo, samo ako to nije negdje u podnožju, da onda u podnožju brda negdje u dolini, znači da komotno može, znači da njega nastupila akšam namaz, da klanja akšam namaz. A što se tiče posta, za post je drugačije došlo hadis. Poslanik sam kaže kada dođe noć s ove strane, a u stvari pokazivao na istok, on je bio u Medini. Pa kaže kada noć dođe s ove strane, a dan ode s ove strane, kaže eftar sajm. Znači, iftario se sajm, odnosno nastupilo je vrijeme iftara. Odnosno, šta znači? Znači, da treba za post, znači, ne treba odmah znači, sa ezanom. Znači, iz tog razumiju učenjaci, oko toga ima lagano razilaženje. Da li treba odmah, znači, mada je mustehab ta'đil iftar, požurit sa iftarom, ali zbog ovog hadisa kažu, ipak, znači, treba sačekat malo, ne žurit sa samim zalaskom sunca. Ne žurit. A u stvari, ako hoćemo uskladiti, znači kada nastupa namaz, tada nastupa i post. Ispravni znači da se ovo svede na to da je značenje ovog hadisa, znači ima lagano razilaženje, da značenje ovog hadisa u stvari vraća se na to da zalazak sunca. Čim sunce zađe, u stvari nastupila je mrak i otišla je svjetlost. Jeste. Tako da je ispravni znači da je time nastupio post, da istovremeno nastupa i namaz i post. I vas, inša. Možeš jedno pitanje. Jer postoji razlog zašto se određuje unaprijed po godinu dana i vaktije? Postoji za po pitanju namaza, misliš? Ja. Po pitanju namaza nije problem, ona ima, čini me da je raširena knjiga, kod nas prevedena, ili tako, kako se zove ona knjiga, namazska vremena, tako, od Abdurrahmana Balija, tako. Sam gledao do 2, 3, 4 godine se dešava. Nisam detaljno iščitao tu knjigu, ali uglavnom, bila je kritika upućena kao ovim postojećim vaktijama i da u stvari treba se vratiti na gledanje kako je opisano sa prirodnim znacima, a u stvari odgovor je ovdje stvari da je opće prihvaćena stvar među učenjacima da mjerenja kretanja sunca, pošto se ona uvijek konstantno ponavlja na isti način, nije kao mjesec, nije kao mlađak. Nastupanje početka Ramazana i kraja Ramazana i Bajrama vezana je za gledanje mlađaka, pojavu mlađaka i došlo u hadisima. I da rejtu muhu sumu, i da rejtu muhu feftiru. Znači, kada vidite mlađak, postite, kada vidite mlađak, mrstite se. Kada vidite mlađak, znači na kraju mjeseca, ovo na početku mjeseca. Dok je ramadska vremena opisano, a konstantno se čitavu godinu ponavlja isto to. I ljudi su samo utvrdili i zabilježili. Znači, tako da nema smetnje pravi tu vaktiju. Nema smetnje, jer ona se konstantno ponavlja, ona se može utvrditi. Ono je problem jedino došlo za vrijeme jacije namaza zbog spomenuti stvari do čega je došlo. Znači, jer je tu precizan opis, malo specifičniji opis nastupanja ovih namaza, jacije i sabah namaza, za razliku od ostalih. Jel? Kada je sunce u zenitu, to se može čunati svako, i to se konstantno ponavlja svake godine. Konstantno se ponavlja. Za razliku od viđenja mlađaka, znači razlika od mjeseca, razlika od kretanja sunca. Znači, za mlađak je vezano to da se prati jel viđen. Ako je viđen,
nastupio Ramazan, ako nije viđen, nije nastupio. I to po iđmau učenjaka. Ovo što se radi kod nas u praksi u većini zemalja islamskih da se prati unaprijed proračuni viđenja mlađaka, to je hilaf iđmau učenjaka, znači suprotno iđmau učenjaka. To nisam ja rekao, to što naš u islamskim knjigama, sve 4 mezheba su na tome. Čak su žestoko učenjaci pričaju o toga. Onaj ko dođe, vladar, kaže, pa koji, kaže, Hanefijski ibn Abedin, Hanefijski učenjak kaže, vladar koji izvrši proračun nastupanja mjeseca Ramazana sa proračunom astronomskim, kaže, nije obaveza ga slijediti. Obaveza da se radi mimo onog što on odredio, kaže, jer se on različio sa iđmau učenjaka, postupa ono kako nije došlo u sunnetu. To Hanefijski učenjak rekao. Sad što se promijenila kod nas situacija i što je ispalo, obično ide čovjek logikom, pa danas je tako uznapredovala, računice, matematika, proračun, pa to se više u bocu izračuna, može se premjerio, se čitav, svemira, sad mi pričamo mlađak, ne mlađak. Nije to te prirode uopšte. Ibn Tejmije je ovo detaljno pisao, odgovarao u ono doba, svome vremenu koji ga kritikovao, po pitanju toga zašto se ne bi proračunno odredilo početak kraja Ramazana. Pa on detaljno jedan dobar dio knjige pisao o tome da je razlika između praćenja mlađaka i na osnovu sunca održivanja namaskih namaza, da je to ogromna razlika, da to nije isto. I da je, znači, mi kao vjernici nismo zaduženi od Allaha dželešanuhu, nismo zaduženi proračunom po pitanju, znači, od nastupanja, znači, mjeseca Ramazana ili uopće početka mjeseca ovih hidžetskih. Zato poslanik sam kaže u hadisu mutefek alejhi, kaže nahnu ummetun umije, mi smo ummet nepismeni. Sad ću rekao, vidi se, znači trebamo biti nepismeni, ne trebamo učiti, nema to veze s tim, uopšte ne govori o tome. Kaže šehru indena, kaže mjesec dana kod nas je ovako 3 puta, pa 30 dana. Kaže, ili kaže, pa opet pokazao 2 puta 10 i onda 9. Znači mjesec dana kod nas je 30 ili 29 dana. A šta znači na početak, mi smo umet nepismeni? Znači Allah dželešanu nije nas udužio proračunima, jer ono doba s Arapi imali astronome. Svaki narod ima svoje astronome. Nije nas Allah zadužio da moramo proračune praviti, nego na osnovu viđenja. Vidimo mlađak, počeo Ramazan, vidimo mlađak, završio Ramazan. To hadis znači. A ovaj hadis je postao veliki problem kod mnogih kada priča o toj temi. Da to u stvari hadis je malo problem, da ne možemo znači mi nepismeni, u stvari mi smo sad postali, možda su oni kaže bili Arapi nepismeni, ali smo sad mi postali pismeni pa mi se vraćamo na računanje. Apsolutno ne, hadis ne govori o tome. Ja govorim o sebe, ja govorim kako su učenjaci protumačili hadis. Da hadis ima to značenje. Mi smo umet zadužen da pratimo početak kraja mjeseca Ramazana sa viđenjem mlađaka, a ne sa proračuna. To hadis znači. A ne to da trebamo biti nepismeni, ne treba čitati kako to se kosi sa prvim ajetom koji obavlja, ne? Ikra. Uči, kako će biti uči, a sada vam ti si nepismen. Trebaš biti nepismen. Znači, ove stvari treba precizno razumjeti i u kontekstu čega se govori. Da ne bilo nesporazuma. Pitan, znači, da se vratimo na sabah. Nešto slabo pitate. Ako ovako nastavite, počet ću ja. Da se vratimo na sabah. Ako je, recimo, kišovito vrijeme, ovako, znači ne možemo vidjeti svjetlost, ne možemo vidjeti crveno. Znači, samo da vidimo horizonte planina, znači razliku između neba i planina, znači... Ako si mislio svaki dan pratit... Pa ne, ako recimo se nađemo u situaciji da nemamo aktivu tu, recimo na planini, znači, samo horizonte. Možemo pratiti, znači, kad možemo razlikovati horizonte planina, znači da je nastupio. Po horizontima, jeste. Čak je, znači, u hadismu Buhari Muslima došlo da je poslanik sad opisao, znači, kada se pojavi horizonti brda. Znači, opisao prstima, pokazao, kada se pojavi, znači, na desnu stranu, na lijevu stranu, kad se pojavi, znači, svjetlost na horizont, znači, jasno su ocrtani horizonti. Znači, vidiš brdo, iza njega se pojavila svjetlost. Tada je nastupio sabah namaz. Odnosno, tada prestaje sehur. Znači, i to ne samo od strane gdje izlazi sunce, nego sa strana. A ovo je dodatno došlo u rivajat kod Ebu Davuda, da u stvari kada se crvenilo pojavi, da je to drugi znak. Znači, ne samo bijelina, nego i crvenilo, a u stvari istovremeno se pojavljuje. Čim se pojavi, znači svjetlost na horizontima brda, istovremeno se crvenilo pojavi, crvenilo od sunčevih zraka. Tako da postaje to jasno. Znači, jedno ili drugo, znači ako je oblačno, ti kažeš, onda se pojavi horizonti brda. Ako nije oblačno, onda se pojavi i crvenilo. Ali uglavnom se čovjek oslanja, bitno da jednom to utvrdi, da zna kako je ispravno, pa uglavnom koristiti neke već proračuna koje se otprije učali. Alhamdulillah pa imamo ovu aktivnost koja je maltene potrefila ispravno skoro 99%, tako da se imamo na što osloniti. Tako da nismo prepušteni da moramo svako od nas u svakom gradu izlaziti
i ispitivati i tražiti, tako da. A koga interes ovo što sam ja pričao, bujrom izađite, imate vi ovdje veliki planina ovdje, tako, izađite pa pratite tu lažnu i pravu zoru, baš se uvjerite, lažnu i pravu zoru i pratite i jaciju namaz. Vidite ono crvenilo kada zađe, poredite s našom aktivom i vidite kolika je ta razlika. To sve može utvrditi. Ako neko hoće da baš da se utvrdi da bude 100% siguran, da se ne oslanja na nečiji govor prije. Pitanje nevezano za temu. Bujrom. Ljudi koji su musafiri, dolaze u mjesto boravka i nisu klanjali akšam i jaciju i dolaze, upravo se to desilo. Kod mene na satu je pokazivalo 10.33 da je jacija, pošto je kod mene saudijski sat, a po aktivi 10.45. Sad dolazimo u vrijeme kad nismo klanjali ni akšam ni jaciju, dolazimo u mjesto boravka, kako postupca da Dobro, to... Na isteku samo dolazimo, da li... Je li dozvoljeno spojiti onda akšam jaciju u mjestu boravka ili klanjati puni namaz jacije? Izvršio jesi. To je poznato pitanje, o tom su pisali islamski pravnici, znači da je čovjek koji je musafir, da mu je dozvoljeno znači odgoditi onaj prvi namaz da bi ga spojio sa drugim namazom klanjao u njegovom namatskom vremenu, to je osnova, to je uopće poznato. I ako se desi, znači, da on prilikom odgađanja, znači, desi se da se vrati u svoje mjesto, a nije klanjao, niti je spojio. Znači, kad se vrati u svoje mjesto, znači, dozvoljeno mu je da spoji ta dva namaza s tim da je klanja puni namaz. Oba. Znači, čim se vrati u svoje mjesto, prestao je biti musafir. Koristio olakšicu da odgodi, znači, da ne klanja u prvom namatskom vremenu, zbog musafirluka, da ne klanja prvi namaz. I ima dozvolu da ga, olakšicu da ga odgodi. Ali pošto se vrati u svoje mjesto, znači, postaje obaveza da klanja puni namaz. I onda u svom mjestu kad dođe, znači, klanja, pogotovo ako je nastupilo drugo namatsko vrijeme, ako je nastupilo prvo namatsko vrijeme. Ako je prvo namatsko vrijeme, znači, klanja samo prvi namaz. I čeka drugi dok nastupi. Ako je došao u drugom namatskom vremenu, spaja i klanja oba namaza, ali s tim da klanja puni. Znači, recimo, ako su akšam jacija 3 pa 4. Je li grešan insan ako je, recimo, imao priliku tog puta da stane pa da klanja taj akšam? Nije grešan zato što mu to olakšica. Nije grešan. Znači, može da odgodi, može da spoji i nije, zato je stavio smisao te olakšice. Znači, kad se vratimo, klanjamo oba namaza. Ja, a ako je u drugo namatskom vremenu, jest. I to spojeno. Ovaj put spojeno. Ako se vratiš u prvo namatskom vremenu, znači svakako se prispiju, naravno. Klanjaš ovaj prvi, a onaj drugi je njegov kad dođe namatsko vrijeme. Jer mora biti kamet između. Šta? Kad spaja. Ja, propisani kamet. I za jedan i za drugi, iako spaja. Ja. I kamet svakako je, ako klanjaš u džematu, misliš u džematu, jel? Ne, kad spajamo namazi, recimo spajamo 2-2, podne i kindiju. Ja. Proučimo prvi kamet, klanjamo 2 rekat po selam, i drugi kamet. A što ako ne proučimo? Nikom ništa. Ne, nema griha za to. Nema griha za to. Jer to sunet proučiti kamet. Kamet je u stvari pozivanje, stavljanje do znanja da se klanja, da je počeo farz namaz. Za ezan isto, ezan, ako mi sad ovdje nastupila jacija namaz, akšam, i mi ne proučimo ezan i klanjamo, znači, a proučili oko nas, znači, bitno je da izvršen je fard kifaje, proučen je ezan, znači, namaz nam je ispravan, s tim da je bilo bolje po jednim učenjacima, znači, pogriješili smo što nismo proučili ezan, po drugim dozvoljeno da proučimo ezan, da klanjamo. Pogotovo ako mjesto nije mešćid da se klanja u džematu. A po trećim učenjacima mustehabe da se uči ezan gdje god se klanja u džematu. Gdje god je bilo. S tim da neki učenjac kaže ne treba, recimo u stanovima, ako se klanja u mjestima gdje nije poznato da je mešćid, da se uči javno naglas zbog neke zabune, bilo neke zabune. Ne znam da li sam bio dovoljno, uglavnom propisano, znači ezan i kamet nisu vezani za valjanost namaza. Znači, njihov smisao učenja da se naglasi, da je nastupilo namasko vrijeme i kamete da je počelo da se klanja. I njihovo neučenje ne utiče na valjanost namaza. Ali je, znači, ezan i kamet je fard kifaje, po iđma učenjaka.
Jedni kažu da je važi pojedinačno, ali oni većina učenjaka da fard kifaje da je. Što se tiče okretanja prema kibli, ugao, nisam vidjela Google Earth, to je jedan program gdje se gleda sljedeća zemlja, ako znate. Ja. Znači, on ima kod nas par džamije koji fula 1500 km u Sudan, znači nikako me. I sad, kako ispravim tu namaz, je to preveliko stupanje. Znači, pa smo povukli čizu od kafe do te džamije, u staro džamije pravo i ono ide u Sudan. A od ove ostali džamija, znači pravo ide prema kafe. Nek si ovo čuo. Trgovanje i domaća careva. Problem je ako ide prema Teheranu, znaš, ali Sudan. Ibret u tome koliko stepeni fula. Uglavnom, većina učenjaka smatra da po pitanju promašaja tih džamija koje se pravi, pogotovo prijašnje džamije koje se pravljene, jer nisu imali kod danas, mi imamo internet odrediti u bocu, što kaže, jel tako? Dok prije to bilo ono ofrlje, što kaže, lodoka, tako u ovom pravcu i tako. Tako da se ima odstupanja kod nas, poznato na zavodu, nekog džamija odstupa, i to ne po, znace odstupa po koliko po 40 stepeni, po 45, po 30 stepeni, tako, po 60 stepeni. Kad je počet godišnje dobu, manji raspred sunce kad su određivali. Kako su oni određivali, ne znam, nisam ispitivao. Uglavnom, znači, to je prisutno, ne samo kod nas u Bosni, to širom svijeta, islamsko odstupanje, znači određenih džamija, usmjeravanje prema pravcu kibli. Uglavnom, znači, većina učenjaka, 3 mezheba su na tome da oni koji su van harema, znači ne vide Kabu svojim očima, da je njima obaveza da se usmjeri u pravcu kibli. Dok se tu izdvojili skupina učenjaka Malikija ko kaže ajnul kibla, pravac 100% da se prema kibla okrene. Uglavnom džumhur učenjaka je na stavu na osnovu ajeta, naravno. Na osnovu ajeta u kojem je došlo da se okrene prema šatril mešidil haram. Šatr znači prema strani mešidil harama. Uglavnom, pojenta u tome znači da se okrenu pravcu kibli. I sad, znači, o tome su još davno pitani učenjaci. Utvrđeni su određeni mešidi da fulaju od pravca kibli. I šta da se radi? Da li da se mijenja pravac kibli, da li da se ruši i tako dalje. Pa su rekli, ako je to ustupanje, malo. Znači, uglavnom ono što sam ja utvrdio, pa što je ta tema puno aktuelna, ono što sam ja uspio naći, većina učenjaka kaže ako je odstupanje malo, da ne treba ništa dirati. A ako je odstupanje veće, da je bolje uđe na tom mjestu da se usmjeri, da se tačno usmjeri, zacrta, odredi, da se prema pravcu kibli. Sad je došlo pitanje to, šta je to malo, šta je to veliko, sad je to problem, jel? Nekom je nešto malo, neko veliko, tu što možemo različiti debelo, jel? Uglavnom, recimo neki učenjaka savremeni su izdali fetve, da je recimo, ako je odstupanje veće od 45 stepeni, znači imamo ugao 90. Znači recimo ovo je pravac prema kibli, a ovo je maltene po 90 stepeni od pravca kibli. Ako je odstupanje na polovina od 45 stepeni, ako je manji od 45 stepeni, recimo šejh Salih ibn Muhammed Munedžid, on je izdao tu fetvu, prenosio od nekih učenjaka savremeni, ako je manji od 45 stepeni, da to se može smatrati da je podmalo i da ne treba mijenjati. Ako je više od 45 stepeni i više, da onda treba mijenjati pravac kibli. Naravno, kažem, treba mijenjati, znači ako je, zavisi ko vodi mešćid, po čijom ingerencijom. Ako to, recimo, u nas se dešava slučaj, mi smo zahtijevali na određenim džamijama da se promijeni, da se odredi pravac kibli, ne mora se promijeniti, da smo gdje je pravo da se okrećemo prema njima. Pa je došao odgovor, od fetvu Emina, koga se pitali, uglavnom da ne treba ništa mijenjati kako jest, nek ostane. I normalno, oko toga ne možeš ti praviti problem, jel ti možeš klanjati ili niješ klanjati. Dok recimo druga skupina učenjaka, savremeni također smatra, znači da to malo misli se nešto neznatno malo. Znači 10-20 stepeni. Što je iznad toga, to je već viši. To je malo ovdje kad mi gledamo malo, međutim kad ti to što ti kažeš prema Sudanu pruži, ode to u Sudan, znači ne ide prema, znači to se na velikim daljinama odrazi u velikom razmjeru. Dok znači na mali ne bude veliko. Naravno svi se vraćaju na poznati hadis. El qibletu bejne mešrika i magrib. Poslanik sallallahu kada je rekao, kaže kibla je između istoka i zapada. Kada je poslanik sallallahu bio u Medini,
Pa je znači gledao prema Meki, znači južno i kaže kibla je kaže između kaže istoka i između zapada. Odnosno između zapada i istoka, svejedno, jel? Odnosno prema jugu. Međutim ovaj hadis ima oko govora oko njegove vjerodostojnosti, ima u njemu određene slabosti, međutim šejh Albani i mnogi drugi su ga ocijenili prihvatljivim, ima u njemu slabosti, ali što kaže Tirmizi, amel alejhi, po njemu se radi. Taj isti hadis prenosi se Omera radijallahu anhu i on je pojasnio taj hadis. Kako to kaže da je kibla između istoka i zapada? Pa kaže, okreneš se, kaže, tako da tvoja desna strana bude prema zapadu, tvoja lijeva strana prema istoku i kaže ti si usmjeren prema kibli. Šta to znači? U stvari okrenuti pravo kako i treba. A ne kako mnogi razumiju, kaže kibla između istoka i zapada, ono kao gdje god okreniš, ono 90, 180 stepeni, gdje se malo okreniš, kada ti si prema okrenu. Nije to tako. Znači, ovaj hadis je protumačio od ashaba, u stvari da znači, ako kaže da je kibla između istoka i zapada, znači, gledajući iz pravca Medine prema jugu, prema Mekke. Znači, desnu stranu okreniš prema zapadu, lijevu prema istoku i ti se automatski direktno okreniš prema Kabi. Tako isto, znači, ako mi rekli sada, kibla je kod nas jugoistočno, je li tako? Između čega bi bilo? Između sjevero-istoka i dole ispalo bi jugo-zapada, je li tako? Kibla je između sjevero-istoka i jugo-zapada. I dobro, mi se okrenemo desnu stranu prema jugo-zapadu i sjevero-istoku, znači pravac bi se okrenuli. Znači, hadis, znači, ipak nije tako, ne stavlja toliko u širinu koliko bi neko iz prvog ugla mogao zamisliti. A ima i slabosti u tom hadisu. A ajet je jasan, da se okrenemo prema pravcu Kabe. Tako, znači, ja govorim šta su učenjaci rekli, znači, dio učenjaka kaže, znači, ako je manje od 45 stepeni, da nema smetnje da se tu klanja. Dok dio drugih učenjaka kaže, da u stvari toleriše se malo odstupanje. Malo znači nešto što je neznatno. 10-20 stepeni, već 40 to je puno, 30 je puno. Znači, po tim učenjacima, ono što je više od 30 stepeni, znači tu ne klanjaj. Što? Jer ti upitan namaz. Ako neće promijeniti, naravno. I moraš klanjati kako se ono krenu. Znači, tebi upitan namaz. Viš tamo gdje ti je upitan namaz, gdje sumi namaz i hoću ga ponoviti, neću ga ponoviti, tako dalje. Jednako kažemo, oslanjam se na ono ko stoji iza toga i na njegovoj manet i tako dalje. To je sad druga stvar. Ali govorimo sa strane, znači, sigurnost i sigurnije da se ne klanja u kojem imaju veća odstupanja, veća neki od 30 stepeni. Jer i ovo 45 stepeni i to baš nije to malo, ako gledamo, znači da je to polovina od 90 stepeni. Uglavnom, ja ne govorim nešto o sebi, govorim šta su učenjaci rekli i da je to otprilike rezime toga. Znači, učenjaci mezheba, sa 4 mezheba rekli da u tome ima tolerancije. Znači, nešto što je neznatno odstupanje, u tome ima tolerancije. Skoro da su složeni na tome. Jer je nemoguće ubost pravi pravac. Pogotovo u prijašnje doba. Ali, znači, koja je to tolerancija, ona velika od koje te treba paziti, oko toga ima razilaženje otprilike ovo na 45 stepeni ili što je iznad 30 stepeni. Imam pitanje da postoji razlika u ovom programu i na stranici, znači kad se instalira program, kad se dobiju podaci za sabah i jaciju, ima razlika 5 minuta. U odnosu na stranicu, kad se ukuca, znači vjerovatno lokalacija mjesta i stranica... Kad sve ukucaju? Znači, i Sjeverna Amerika? Program jeste, jedno kaže program, brat izgleda to već radio, znači jedno je kad program uradi, a drugo je kad stranica kaže, pa kaj razlika je 5 minuta, šta sad? Pa, ja sam nalazio ovu vaktiju. Ovu vaktiju možeš naći oštampano, otkucano na određenim stranicama. Za čitavu godinu. Za čitavu godinu, znači tačno za svaki dan sve 5 namaza. I onda je to najispravnije. Ali ispade kod ova Sjeverna Amerika ima razlike? Nema ona razlike, nego to ima ova koji pravi program, može biti samo razlike. Znaš, da se tu napravi, da tu ima neka greška. Kako mi je vjerovat, to da je treba programu ili stranici? Pa sigurno stranica je ispravnija. Allah zna najbolje, ali... Znam ja, razumijem ja tebe, znači imaš stranicu, imaš njihov program, kada ga instaliraš, ima fulanje. Ne znam, nisam tu ja ustanovio, ali opet, pazi, ti 5 minuta je, što kažu, mači i kašac, pa 40 minuta, 45 minuta. Kako?
Ne znam, mogu sad pričati onako na pamet. Ne znam, to sad, za tu informaciju treba tek provjeriti da vidim je li to baš tako. Ali ono što se može, znači može se naći vaktija, znači njihova vaktija od Sjeverne Amerike, otkucana nađeš za čitavu godinu dana, znači ne za ovu godinu, za sve godine možeš koristiti, za čitavu godinu dana, za svaki dan može. Znači možeš sebe otkucati na papiru. Tako da ona najsigurnija, znači u njoj je već otkucano zapisano. Uram. Je li ovdje, tako ovdje je planirano da se klanja? Mašala. 10 metara ovdje. Aha. Jesmo mi završili? Sam da ja ima i on, ali tajno pitanje. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نور الله هدينا والفرحة تحيينا والبسمة تغنينا والدنيا بيدينا. نور الله هدينا والفرحة تحيينا. نور الله هدينا